patudulas nirwan nami amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna. Jadi bulutuk penlon dinamulat kamu amang asa tuntong di bagasan tangyang nami di Tinopatorasya sobuna tukso moni berupa santami dalam nami dinamano muhamu na patudulas nirwan nami amat tadi batama namanggohi pasu-pasuna. Jadi bulutuk penlon dinamulat kamu amang asa tuntong di bagasan tangyang nami didong na dua-dua na purat tano-tano na tangging masih ranggongan mulutuk betong badan tapadau-dau toditay marsi gonggoman. Jadi mau lihat mamulat maju itu tempat museng. Oh hasatan na ite ama pande nami didong na dua tinawin na wal tiyo binay tu panuhatan badamang maju si tiyo-tiyo nas padumudamang matu hasatan.